Hürmetli dostlar, Beş Barmak Show artaban düşürəbіз, artaban biz özümüzдің проекты hizge tipkine sığarabız. Şöyle bizim tüp rezidentar Beş Barmak Show'da Nail Baştayl, o show barışında bir hüzde aytmay, onun show programının rətində şunday fişka. Ural Karimov Просто Урал Каримов. Мен айтам. Ой айтам. Ой айта. Мен қошылам, мен Бурзой Илхам Ишкенов. Һәм біздің мән бүгін қонақта, несікіне етірге енді, тоже хылу, матур қыз, қатын қыз, Гүлнар Муллакаева, бақытнемен тапшыруына бара. Һәм ең яқшы, меніңсе, білуімсе, ең яқшы Тубинск ауылының кешігі. Қашылығы. Benim yakın dost gibi ettin mi? Benim yakın dost, başka da sıkıntı yakın dostu. Big shot bulundu. Temester, tek hedinsin One Love Tubinsk'den Gülnar Mуллакаева benim en yaxşı dostu bir. Şulay etip, halmağız, gelgeniz için rahmet. Hayırlı kez. Сегодня их болят. Ты болу кудра. Ayda giderek bizim tamaşaçılarga, elbette hadi BST kanalının alıp barısı haydi bile Öyle gidin balasıları turanda nisek üstege, nisek nime kayda okunaga şol turala höylep yetkirhege. Баласағыма бик тәрәнгә төшеп китмәсмен, шулай да баласағымда мен үземне бәхетле итеп хисләйм, чөнки без өч бала, атайым да, әсәем дә. Мин өч бала. Ата әсәйдә өч бала. Шул тике тату Бик яшьтә мин таптылар. Һәм шуңа күрә мин үземне ниндәдер теге баласак, теге Совет заманына тап келді бит инде, әсәй газет тотып алып, шунда паркта йөри торгайны, без велосипедтәрдә, шундай баласак хәтере калган, һәм минем баласагым бетте 2009 елда атайым бу дөньядан киткәс, минем баласак бетте, һәм мин баласакты икенче төрлерәк итеп шуңа күрә хәтерләйм. Әйткәндәй, Тубинскә парк бармы? Парк була торгайны, элек парк, сквер була торгайны, түбә 17 мең кеше яшәгән зур гына кала тибындагы касаба ине ул вакытта. Онда алтын каздылар. Алтын казды, ул алтынды япкандан соң бездә завод астылар, фабрика астылар. Нимә эшләнә? Алтындан не бирәштәр? Сөй, скаба, шарнирлар, шуның мәгълүматларда эшләнәләр. Әйе, сөй, әйе. Шуңа яңарак Матвиенко әйтәйин, бездә даже казак эшләмәйдер безнең инде. Бундагы эшләгән юлактың, шу заводта эшләгән сөй менән асып була торган. Гениаль. Һәм фабрикала төрле халаттар тегеләренә, шул ук милиция өчен киемнәрне тегеләренә. Ә һин пионер булдыңмы? Сак кына. Сак кына. Майда гына. Ә һин алдылар да пионерга һәм СССР таркалдымы? Ай. Ул таркалган ине, әмма бездә әле пионерга кабул итәйнәр. Килеп битмәде. Һаман СССР бар дип уйлаганнар. Ай, сентябрьдә килеп иттеләр, шуннан бездә Юлаевсылар итеп куйдылар, шул ук теге галстуктарга шуй өст-өстен сигеп куйдык та, ак, күк һәм яшел Башкортстан флагы имеш, һәм без Мәктәптә укыганда һин Юлаевсы булдым. Юлаевсы булды һәм сыгыш яһаны, йырланыңмы? Мин конференция була торгайным, бүтән концертларда конференция булып йөрдем. Мин гомумән яхшы укыган бала инем, күп укыйным. Мин Урсавылдан бит инде. Әле һәр Түбә ул Урсавыл. Ай, Урсавыл ханала. Мин башкорт классында укыдым. Башкорт классына мин барып эләгүемдә бер шундай ни булган инде, ул кызык булган. Балалар баксагында йөргәс, без бит инде русча әйбәт һөйләшәбез, башкортча бик яхшы һөйләшмәйбез. Әсәй минең бик яшьле әсәй булган, 20 яшендә генә әсәй булган кеше. Мин шуга бөтәһенә өләселәр менән килгән, мин әсәем менән килгән дип карый торган бөтенһенә. Шуннан әсәй әйтә, алып барган инем, бөтәһенә талашалар, башкорт классына бирмәс өчен ди.
Шунан безнең шул үткер безнең кызлар бөтәһе үткердәр. Шул үткер кызларның үткер әсәләре бөтәһе мин бирәм башкорт классына дип без моны 25 бала беренче класска Кызлар гына булды. Тас кызлар 4 малай булды. Параллель класста безнең 3-4 кенә кызык кайда калгандары 5 малайлар. Ну алар бит күптәре урыстар, урыс классында укыйлар әлбәттә. Безнең урыстар да башкортча яхшы Менә шул башкорт классында укуың артабан тормышта ярдәм иттеме? Әлбәттә ярдәм итте дип уйлайм. Мин үземсә шулай дип уйлайм. Мин әлбәттә урыстар арасында мин башкортча бик яхшы сөйләшәм. Һәм мин күп укыдым, мин китап та укыдым. Фикерләү буенча. Чөнки менә безнең күп кенә кешеләр уйлайлар, баланы русча укытырга кирәк, элек шундай стереотип булгайны. Имеш ул һоңнан университетка ингәндә акыллырак була. Но бу Үзенә ышанмаган ата-әсә шулай дип уйлый. Галимдар буны инкар иттеләр, чөнки менә мин һуңнан даже бер конференцияга чыгыш яһанда шундай метафора буйлап сыгардым. Туган тел ул браузер һымак менә. Әйе. Була насар браузер була инде, була һәйбәт тиз эшләткән, интернетта тизрәк эшләткән браузер. Менә әгәр дә һин туган телеңдә белем алһаң баштарак, һинең мыең тизрәк эшләй һәм һуңнан һиңа еңелрәк була тормышта. Шуның өчен мин уйлайм инде һинең әсәң дөрес эшләгән һәм Аллага шөкер, менә бүген безнең БСТ каналының шундай һәйбәт алып барусыһы бар. Шулай. Әйе, мин дә шулай дип уйлайм. Чөнки беренчедән буны мин хәтта уйлап карыйм да безнең менә минем классташларым түгел инде, улар таныш кызлар, егетләр, улар безнең бит менә беренче класска алайны Мәрия алһа, укытучы, ул балаларның исемнәрен, башкорт балаларның исемен үзенә ничек уңайлы үзгәртеп алайны. Рамил, Рома. Әйе, бөтен дә шәйтеп үзгәртеп ала. Улар хәзер дә шул исемнән йөриләр, кап-каралар, шул исемнәр менән йөриләр, шул кызлар, егетләр. Һәм уларның ниндәйдер нигезләре лә юк, истә ниндәйдер теге үзәкләре лә юк дип әйтәм. Уларга катмарлы әлбәттә, улар урыс дигән урыс түгелләр бит инде карап караһаң. Башкорт дигән ул тикле башкорт та түгелләр шикелле. Әйткәндә Гөлнар, менә һин теге бала сагыңда бер әдрәк кенә әле танышып үттек. Түбә авылының нинди кимәлдә, нинди зурлыкта авыл булганда бер әдрәк кенә белеп калдык бит инде. Ана һинең хәлләрең ничек? Хәлләрем яхшы. Һин түбендә булганың бармы? Түбә тимәйләр, түбин тиләр. Түбин? Әйе. Вроде бы бар. Талкатка барганда монда кала бит. Все получается вроде белмәйм, Сибаш менән Кайда гына булмады. Икенче тапкыр барганда шунда сторис төшерәһең дә мине отмечать итеп куяһың. Өфөгә килдем, мин тарих факультетына укырга индем. Укырга инергә килдем бөтенләй. Башкорт дәүләтеннән. Тарих буенча шундай бер мукса итеп китаптар ул вакытта ла инде бу iPhone фәлән төгәннәр, телефондар юк бит инде, интернет юк. Шул китабыңды йөкмәп йөрәң, как будто кирбестәр тултырып алганһың, киләһең. Шуңа баргайным анда гел малайдар. Мәйтәм бу юлай дип шыр малайдар арасында укып йөрмәйм инде дип бар. Кем экзамен алганда кем утырды? Юк, мен анда документтарды тапшырырга баргайным. Караган приемный комиссия 5 малайдар, мәйтәм ул бүрден малайдар арасында. Принцесса булыр инде. Мин ул вакытта принцесса булгым килмәй. Әкәм бу окей. Ул вакытта бит мин 17 яшь минем бер Әнинде дә хыял булды. Мин бик акыллы, бу тип үземне күрһәтергә тырыша торган. Һәр вакыт әйтәләр бит, ой, һин матур дип әйтәләр. Мин бит акыллы, ничек минем акылымды күрмәй ул берәүдә дип уйлай торган. Мин бит акыллы. Филологка бардым. Әйе. Конечно, акыллы кешеләр филологиягә йөри. БРга бар, БР ул башкорт рус төркеме. Анда ярты башкортча аңламай, ярты рус аңламай. Беләһең, монда шундай төркем. Нисектер бер-бер белән аралашып йөрделәр. Әйе, без нык тату төркеме, без тату ел һайын осрашабыз, кырга сыгабыз. Это Каролина, һин знаешь, тип, да, вот так получается. Шунда телдә һөйләштек. Әйе. Хәзер дә һаман аптырай кайбер төркемдәшләребез нисек башфакта тамамлагандар икән дип улар белмәйдәр, һөйләшә белмәйдәр бөтенләй башкорт. Берәй билдәле кешеләр укыдымы? Фәнил Буляков ядосы, шунан Газпромның руководитель пресс-службы Даян Туальбаев. О, Даян да һин номерын безгә калдырды. Гөлшинә Юсупова ул да ядосы, хәзер Тахилер булып журналист. Гомумән бөтәһе безнең журналистлар инде бөтә. Журналистика әле булмады ул вакыт. Башкорт филология һәм журналистика. Журналистика бар, но без журналистиканы безнең курстан берәү дә телевидениеда журналистикала эшләмәй. Безнең менә БР, безгә иң беренче үк көндә үк әйттеләр. Иң безнең
үміт еткен, үміт бағалаған түркім, һәр вақыт ең көслі түркім, ошы БР түркімі. Мында ең көслі, һәр вақыт ең көслі балалар оқой, сонки башқұрт түркіміне келгендер рус сөйлеше білмедер, рус түркіміне келгендер башқұрт сөйлеше білмедер, әбінде ғұммен башқұрт сала, рус сала, тегіз сөйлешкен ештер оқой, һәм сынлап та шулай, біздің көптері башқұрт сала. Шуға һин башқұрт филология факультетіне кірдің? Шунда тамамланым, туа тамамланым, әлбетте мен түрлісе болып, түрлі вақыттар болды. Шул бірінші курста тамамлағас, хәләк болып қалғас. Екінші курста мен бүтінлей, тебе айтам, нендейдер туманда оқыным. Дөртінші курста ғана мен студент тұрмышына қушылып, студент... Соңғайым уже бүтір керек болды. Шулай. Жоқ, мен дөртінші курста тамамлағанда, мені уже телевидениеға ішке сақырдылар. Бірінші дейім ятақта яшенің. Копейкала. Копейкала. Қызық болды ма? Қызық болды. У меня был план, да, я его придерживался. Бірақ қызық хәл болды. Жоқ, мен мына ғұммәт бая бұқырағайның бітән, нендей планман үфіге келдік. Мен ғұммән 11-сі класты тамамлағанда ойлай тұрғайын. Ауыр вақыт, 98-сі ел дефолт болды. Дефолт елі. Мен тамамлағанда ойлай тұрғам. Исмахам бір ерге барып оқытусыға ғына бұл халы оқы бітем де. Мен бітшеп, мен оқытусы шулай шустыр, мен деятельный, мен келем де. Ақса бола. Яқшы оқытусы болғам, мені директор школы етіп қоялар. Шынан директор школы болып юрейм де. Яқшы директор болам. Яқшы директор болғам, мені мәғариф идаралығына етәксі етіп қоялар, начальник болам. Шунда начальник болып юрейм де, мені көріп қалылар да, министр образование деп сақарып қоялар. Министр образование болам, ona сәлемге орынлашы. Вот такой план был. Вот как надо было почти сәлемге, да? Шунан, мен 4-сі курста оқығанда случайно тебе айтам, кіші әлбетте случайно телевидениеға барып әлекмейдер деп ойлайдар әлбетте. Ең бірінші біздің несі келіп сықты, біз бір қылқайдың туған күннен ейрешіп, кабинет комнаталаша ультрайны сессия бітіп бара бетінде қайтырға тейден бір матурғын апай югіріп ялпылдап келіп енді. Флора Мурзина? Жоқ, Рита Үмітбаева болып. Шунан... Сіз қайдан қыздар, біз баймақтар? Ой, біз қыздар! Ол уже гримда... Не бейімсілер керек? Байық тапшырады. Байық жоқ ойна олақытта. Хоңынан... Жоқ, біз мұна шында бірінші көріштік, ақ-терак, көк-терак тапшыры. Она ол аудитория, публика әділіп. Массовка әділіп келіп инген де. Шунан біз... Бүтәлі, ой, мен бармаймын, үйлерге кәрек, хұру берге кәрек. Ол хұру берге кәрек, мен барам деп тұрғайным. Хұру берге кәрек мә етті бетінде. Өйтем, нешегінде хұру берге кәрек мә, мен андай немешілі болып тұрам. Өйтем, бармайым олай болғас. Ой, кәрек, айда біз сені алғар олтыртабыз, сенілерді алып бардылар да. Шунан... Ток-шоу, кстати. Сенден етлемейін. Башкирский ток-шоу было тұрған, жылай отыралар зрителдер. Ақ-терек, көк-терек. И шында тема, смешанные браки болды тема. Мен шында қасқар бір неменен Олу ағай мен... Киренсе, қан яңыртыр керек, фәлен тәсмәттен. Ништәп енді, біз мұна ништәп бармасқа тыш, біз башқа милләт егіттеріне, өзігіз тәрбиелегіз башқұрттарды, деп. Хәм, хейін, шулай айтып? Жоқ, мене бадырттан урам бойында кетіп олтыр, хам, әйттілер, хейіні бейстіға келіп, сыға, хейіні сәлемге ведущий етіп сақыралар, дейінлер. Жоқ, ерің өтіг екінші милләт кіші. Город? Жоқ, татар. Татар? Татар, но меня һәр вакыт әйтәләр, һинең иптәшең кайт кем дип һорайдар. Ал ниндәй районда? Яңа авыл районы. Яңа, может ул Төньяк Көнбайыш башкорты, юкмы? Юк, кайным менен Казан ягынан. Казан ягында ла төрле кешеләр. Төрле кешеләр бар, шулай. Шулай дип сәламгә сакырдылар. Сакырдылар да, мен бардым да. Ул вакытта номер калдырылык, номер юк бит инде, вакытының общежитиенең. Ничәнче елдар? Ул 2002 ел. Кем онда сәламдә? Светлана Леонидовна Мушкина ине. Беләм. Мушкина. Шуннан бардым да, шуннан кире киттем инде, шуннан мине сакырды. Наиләгә йөренеме? Ул вакытта ул вообще юк ине ул. Әле яңа Макдональдста эшләп йөрде. Юк, ул яңа беренче дәйм ятакта әле яшәй. Укырга инеп кенә йөрин. Ул бит 2001 елда укырга инде. Ул тоже шул укырга ингән директор булган фан. Начальник отдел образования булган тиргән. Мәгариф иткән. Һәм сәламдә в итоге начальник булды бит. Шуннан
Мен киттім енді, мен айтам, жоқ енді, барып қараным да съемка процесі. Оқшаманым. Менге оқшаманы, режиссердар ол вақытта яман, ол бет әлеккі вақыт, режиссердар яман, үгіп, ведущийларды әрлейді. По громкой, жоқ по громкой. По громкой, бүтін зритель алдында, тамашасы қарап отыра, олар әрлейдер да, бұлар башқұртса екеуләшіп, нелерді, ведущийларды үйләлер. Я все понимаю, деп қысқаралар анан қалар, шудан. Шо қараным. Қатты мұры. Мен айтам, жоқ енді ол айтып, әрләніп, ұлттары башым жоқ, мен өзімді помойда тапмағаным, тенімді сығып кеттім. Шудан мен екенсіге сақырдылар, неге? Самарбаев директор болып келген, Самарбаевқа приемға сақырдылар, неге? Россия. Жоқ, шулық бәсті яңы, Хен телефоном буман, несі кейін сақырдылар? Карин урамда, көрәлер де айталар, вы не хотите работать? Получается, что Заки Вальди, мәз қафы урамда. Мен шындай яшаным, әйе. Осылай, мен әлі өткәті, 35-ші мектепке табырға тіклем ұшылай атлап, ғылан апаратты болады. Шылай үшілі бойы ерейді. Алда арас. Кеші телевизияны сығал, керемді. Сон барып толап қараным да, тағын құрқтым енді шырлар. Охранник уже айткандар еді, охранник уже рөліткен уже. Аранда бір қылға ереу күн айыр. Хин сақыр әлі бүгін аны барбай, мен хин сақыр бүгін. Өте бітті тапшыруда ішлеп қараным. Жоқ, ішлеп қарамам, мен бар, жоқ, мен баш тарттым бірін сәндәлі, екен сәндәлі, өсінсі тапқырында, мен әлігілі баяғы актерекка тағында шул публика болып бардым да, еміне айттылар айда, шында біздің администратор. Айтам, ну администратор, да, это попроще, это мое, тенім де қалды. Подожди, не сегодня из перфекционистки, которая там хочет быть начальником, стала попроще варианту Эдлай Башлан. Наоборот, вызов мен қорқтым, если честно, мен қорқтым, сөндке ол телевидение бұны қорқытайын ол моментте әлі мен бүгін тамамламағаным да. Это же, мына шы бүтін әмі, что происходило, ярты ел есінде, 6 ай есінде, әлләнсі тапқыры шул болды. Оға текті мен милицияла ішленім, әлігілі баяғы бүті әмақта идән еудім. Милиция? Жоқ, милицияла түгіл, милицияла мен қағыдар толтыра тұрғам. Ол вақытта милицияға ішке орынлашығы бек еңелейні, олардың іш хақы бек түбәнейні, шуға көре Свердловала бір отделение бола тұрғайны, шында мен милицияла ішленім, шында алып келген кішілерім документтарын еп толтыра тұрған. Мен оқшай тұрғайны, дұрысын айтканда. Онда бек ері олтырағын, шында бүтән. Форма берілер? Форма берелер, әйе, мен шында олтырдым. Анша милицияла қалманың? Ол милицияның айтайын бет, іш хақы бек түбәнейні ол вақытта. Мен телевиденияға келдім, менің 4000 болды телевидения, а менің милицияла 750 мені. Айырма бек зор ені. Мында 13 яшік кіші бала қараға вашап тұрады. Әйелік милицияның іш хақы. В день? Сағатынан ол. Иден еуған, анда 600 сағыштырып қарауды, иден еуған борщицалар менен милиция қызметкерлерінің іш хақы бір самайыны. Анда әлбетте еңілерек ені, онда талаптар бек зор түгелені, юғары түгелені, анда кімдер іштейіні? Ойлаша біләйім айды. Армиядан болған шулар іштейдер, әмін? Мен армиядан Болды! Просто кәші етмейінің шул текілі. Гүлдар келіп кенді, армия болдым, а қалған кәші просто тупо объяснить не могли, короче, сөйлеш алмады. А потом спрашивают, в смысле армия? Ну, армия это типа ауылдың есімі. Армейка деген ауыл бар. Артабан, Шунан ішлеп алып кеттім да. Администратор. Рита апай начальник. Кстати, нет флешбеков, да? Вот біреу яңырақ тоже бізде бір қонақ болған, тоже үйден оған, потом администратор болып кеткен. И Гүлнар тоже милицияда ішлемеген. Милицияда ішлемеген, но хейін тоже юлым почти оқшаш. Только Дубайда. Шулан ішлеп кетті, мен алды актеректе администратор болып үйренім да 1 ел самалғы оқуды біткенсі. 4000 зарплатың? 4000 зарплата, е. Общежитиесін 1500 төлерге кәді. Кейініп алдым. Юқ, мен Общежитие 1500 айна ма? Или елна? Елна, 1500 елна. Шунан әсеге әлбетті бүті әлі баймақтар немістей. Баймақтар шын немістей? Яғарақ білдік бітінің, краска қатып алла, үйді бұйылар. Әсеге бояның мұ? Бояманым жоқ, мен алып қайттым, өзімсі неме халімден келе, шуны алып қайттып, әсеге ярдам еттерге тырыштым енді. Шунан, мені қустым бәлекейін ол вақытта. Қустымды алып келіп өфі көрхәтті өрге тырыштым. Хейлейме мен теге әдірек теге? Білмеймін, не по теме, но теге... Просто хейлей бітті. Менен интервью алмайды байылы. Жоқ, шыл. Мына мен мәктепте оқығанда менің 2 яшке оларақ менің бір туған ағайым бар.
Һәм ул студент булып китте бит инде, машинала йөри. Кызлар менән, мин мәктәптә укыйм, 10 классда, 11-сендә. Һәм минең өчен теге высший уровень крутизны бу, когда мин абзый теге башдрамга теге алдына һайын бер матур кызыкайды апарала буфетта вино эсә. Тәмле бер бутерброд менән. Мен так шунда мин дә үткән шулай эшлә. После молодого бойца у тебя были? Прикинь, да, многого не надо было. Шулай, мені үйреттілерме башдрамға? Сақырғылармы, свиданиеға? Жоқ, мені свиданиеға бек сақырмай тұрғанлар. Шақырғаларда мен жүрмей тұрғаным, сөндікі мен бек усал, мені біті әлі айтып панайдар бітінде. Өстеуіне мен русса сөйлеша тұрғаным бітінде, мен башқұртса сөйлешмей. Ерін татар бұға сені нұрағын алып ерген. Башдрамға апармағанның. Бұдан мен 5-ші курста ғана таныштық. Оң ғана. Несек таныштық? Біз ең алда біздің оңан досыман таныштық, һәм ол досы таныштырды бізді екі. Біздің шулай келіп сықты, біз несектер еңелген аралашып кеттік. Неме менен шүғырлана? Художник. Худграф тамамлыған ең ол вақытта. Худграф это получается, білім бұғыла худграф ман БГПУ. Педагогия. Университетті һәм жоқ, әлгі күнде немен түшіремі? Жоқ, нефтянка var. Түшіремі? Әлігі вақытта түшірі. Нефтянка. Нефтянка түшірі. Ярар, мына Егер кеселі. Пятачокта үйренігіз? Үйреніп. Кім онда һеҙҙең кумирҙарығыҙ булды? Кем йырлай торған? ГИБДД чемпион. Ол кім ерлан ол ГИБДД чемпион? Ярар. Әйткәндә, ана Фидан ағайды Ғафаровты яратқан ері. Ну, біз Хасан Усманов ерлай тұрғайын анда, Рустам Гизаттуллин ерлай тұрғайын. Шынан Зайгер Шайхмет. Кім яқын еді? Күңілге. Мен ол вақытта башқұртса ердарды тыңламайын. Әнеме тұрғайын? Біз Шевчукқа ері тұрғайын. Біздің бет әлек Шевчук ай хайын келе тұрғайын. Қайда? Горға? Горсайдатқа келе тұрғайын. Шевчукты квартирниктарға отырғайын, квартирниктарға бара тұрғайын, автографтар бере тұрғайын. Ол бет біз ол вақытта. Земфира. Земфира қайта тұрғайын, постоянно. Люмен постоянно мында бола тұрғайын. Біз бет олар ма? Мен рокер, что ли? Ну, шулай арақ бола тұрғайын. Әлі бүгінгі күнде рокер ма? Сен көрмейін мұны? Матурна фиолетовый рубашка астында галстук құтыры. Можно быть фиолетовый рубашкалар, но рок музыканы яқын етен. Рок музыканы яратамай, но мен барып өзгәрем. Өзгәрдім. Бүгінгі күнде неме тыңлайын? R&B. Бүгінгі күнде мен башқұртса ердарды матур ердарды тыңлайым. Нендей башқұртса? Мәсәлән, кімді тыңлайым деп айтайын? Рустам Гизаттуллин, Зайыр Шайхметов. Юқ. Ну, Хасан Усманов. Вақытын тыңлап берген. Тахир Асадуллинді тыңлайым. Бұл бек хайват ерсі, біздің яқын досы бұл. Тағы кім? Наиль Башстайлды тыңлайым. Кімдер екіні түшті деген. Кафенте қызық қонақ, асыбы қызық қонақ түгіл шо. Тұрмышта қараудар береді. Әйткәндә Гүлнара, қараңа. Хәзер һин Мәскәүдә оқып кайттың. Эшкә тагы кире БСТ-га. Мәскәүдә мине бит БСТ-нан ебәрделәр. Мин ул вакытта Мәскәүгә киткәндә Гәлсәр Хандугас продюсерский центр асылды. Башланып китте. Бит шунда Земфира апай булды. Һәм без аның астында эшләй торгайнык. Төрле. Ана шунда кызык хәлләр күп була торгайны мәсәлән, йырсылар, төрле йырсылар үзләренең йырларын ебәрәләр бит инде. Һәркем үзе өчен идеал бит инде. Гениальный йырсы. Һәркем үзен шулай дип анай. Һәм бер егет инде. Гәлсәр Хандугас күп йырсыларды бирде. Анда тыңлап торган, ай һәм кояш так. Хәтер галимәтне инде ул тыңлау бик кыен. Ул Дуван районыннан, Салават районыннан шәхтән бер егет ине. Шуннан был ебәрделәр. Без буйга отказать иттек инде. Бул һаман ебәрә. Настай. Nasıl giyinirsin? Yardım giyinsin. Ул минең сотовый телефонда әллә кайдан табып алган да, бул миңа иртәнсәк 8-дән алып кичке 10-га тиклем. Алманыгыз минең. Айе, нишәп мин алманыгыз? Мин киләм бүген. Шуннан мин руководителгә әйтәм бит, ул мине достал, әйдәгез аны как-нибудь. Үзегез әйтегез әле уга юк дип. Шуннан бул ул әйтә, юк инде ул минеке хәзер, минең телефонны гына белеп калмаган. Хәзер килһәм иртәнсәк ул телевизор тукталышында ултыра, бул килһәм көн һәм бер атна булып китте. Эшкә киләм, бул тукталышта мине көтеп ултыралар, телецентрга китеп берип Киләләр, мине нишләп алманыгыз, дип ияреп йөри инде. Шуннан
Етәксе әйтәйін де, яры ол хине шул тиклем қақшатқа сайда біз аны алайық дей. Просто забегай алға. Забегай алға. Кім ол? Ерсі болып кеттім ол. Юқ. Конечно, болды, ол қазір. Ну, шундайлардың Максим бірінен Ботаев. ерсі болып кетті. Руслан Михманов. Денис Шундайлардың бірінен барыбір ерсі болып кетті. Кім не строит, кімнің тауышы лайық, барыбір ерсі болып кеттілер, тырышлықтары Ну, болды. конечно, Денис Буряков, кімінде? Андай да Ғайсар Медеғұлов. Подожди, Ғайсар Медеғұлов болды ма? Жоқ, ғұмман, тауышы кімінде жоқ. Ғайсарлыққа бар да уже ешін Найл башта, тауышы жоқ. Ну, Ғайсар Хандыбасырында не бар? Ғайсар Хандыбасырдан кім сықты? Шахбалов. Радив Зарипов, Шахбалов, Ибралый Батулин, Тухватуллин. Тухватуллин, Айгүл Хағымбаева, Марсель Қоттоев. Купалар. Ферда Ғазалова. Ғазалова, Филис Қахиров, который Филис Қазанда. Қахиров. Қазанда, олар да бес бітәлі. Қахиров болған ғой. Әйткенде, не үшін? Қахиров әйе білем. Не. Әйткенде, не үшін Ғайсар Хандуғас тапшыру әлігі мәлді барма и тоқтана ол үшін. Вроде бы бана біз әлігіне әйттік бетінде. Нендегіне уровенде артистар шықманың бұл проекттар. Не үшін әлігі мәлді? Қайда Ғайсар Хандуғас? Ну, Ғайсар Хандуғас ол Зефир Байбулдинның проекті бетінде. Ол өзінің авторский проекті, әйде ол өзінің проекті мұнан кетті телекомпанияның. Шуға көре ол жоқ. Ол бит барыбір эшлейін, ол қазіргі уақытта ол екінші проекттарда эшлей. Ол әлбетте аны өзі хейлер сақырғада шуға көре. Әйін артабан кеттің. Мен артабан Декретқа. декретқа сығып кеттім. Кем тоғы? Малайым тоғы. Малайым тоғы. Уже мен Ғайсар Хандуғас біткенде мен екінші малайымман декретқа. Уже екінші. Декретта отырған Бәстіға қайтқан. Все, дүниялар өзгерді. Мен кеткенде... Хандуғас ұсып кетті. Жоқ, мен кеткенде ойлағайын. Мен телекомпанияға ішке келгенде бірінші күннен ойлай тұрғайым. Жоқ, мен барыбір бұнан кетірге тейш, мен екінші орында ішлерге тейшмін. Теп нештеп тұрша ойлап... Үмбіді, хаманды. Шулай, наверное. Мен де хатта сетелде шеген бір ақиреттен бар, шул қайтқан енді бір 5 ел елек. Бізге 10 елдан биратырман запискалар ядып қалдырған ек. Шында записканы алып қайтқан. Біз шул Лейсенге берген білген. Лейсен айты, мына мен запискаңды алып қайттым, асып оқып қарат деп. Асып оқығайны мен онда алған. Алла берһә, Нұрыс айтқан мен Алла берһә, 10 елдан мен телевидениела эшлемейсем. Алла берсін. На русском Алла берсін. Алла берха, я уйду из телевидения. Мне надоел монтировать. Деп ядып қойған, онда өзімсе. Там қайда? А телевидение засасало, но мен неге кеткенде декреттан кеткенде бізде бүтін халдар өзгеріп кеткен ені. Олай етіп? Мен сықтым да, бір ярты ел ішләнім да. Бір ярты істім да. Бір ярты ұқтым да. Бір ярты ел ішләнің да. Кеттім администрацияға ішке. Қайда? Главы, президент. Жоқ, біздің мұнда хакимият, үфі хакимиятына бір 2 ел ішләнім да. Мэрияға. Әйе. Кері әйләніп қайда. Неде әдделға? Мәғариф. Мәғариф, шуға хенің атаңды білем. Күлді gibi. Әйе. Но мен хенің ол атаң екен білмей тұрған. Ярар, ол туралы оңынан сөйлешіп. Шунан кері қайттым, 2 ел ярым шында Сенки ішләнім. аңлағас. Жоқ. Телевидениеға халява екен. Жоқ, біз телевидениела біләхір неме hemen айырыла, телевидениела біз бит гонорар үсін ішлейбіз. Гонорар үсін ішлейбіз, біз өзіміздің ішімізді ішлейбіз, кішінікін ішлеп болмай. Хинан ішлеген, хинан ақсан да алырға тейшін бітеді. Олар, хине біреу да ішін тұттырып Абында хин бүтәһенең дә ішін ішлейін, азарплатты, кәлекәген азарплатты. Әйе, тегін ішлейін де, ішлеп бітәң де. Мен бушаным, мен қайтам, тиген алар, жоқ сағат 6 туылмаған әлі. Әлдәгім Фәләнович әлі өзінің ішін бүтмеген, ана шының ішін ішлеш, мұның ішін ішлеш, мен бүтәген де іштерін ішлеп йөрі тұрғас, ялықтым, бүтәлі елкеге ұлтырып алдылар да. Мен аңлайым, конечно, что они бүтәлі яраталар, бүтәлі қуанып тұралар. Әйткенде бұйыстар гонорарын зарплат деген бетінде. Анда как бы оклад жоқ да? Оклад бар? И помимо этого гонорар үстелейді. Әйе, өзің несіге ішлейін, көпмір ішлейін, шунан тұрайын. Хәйбәт ала тұрғайын. Қанағат болдың? Мен 10 елға теккен, онда ішқақтары хейбәттені. Мен бек қанағат ені. Әйткенде менің аттай телевидениела ішләні. Қанағат Мәғариф тағыда түгіл. Мен жоқ. Қанағат болды ол, но ол вақытта БСТ болмағайны, студия 3 канал болды. ТВ3. Просто мен атайды ол 1 ел ғана ішләні.
почти күрмәй торгайдым. Монтажда шул теге зур кассеталар, БТК, вот Ай. вся фигня. Но зато менің теге Титаник сыққанда мен оны Барып профессиональный экранда Yok, карап. öyle karanım зачем теге. Мен Ятып алып кайттылар. Мен түрлі нәмәләрді алып қайта тұрған. Мен ул мен айтты, улым, мен кассетаны ертеге телецентрға апарға тиеш, мен шуға обязательно қарап бет, мен дүртке тек мен қарап. Сақ тұрылып, иманы меше теге Джек Бабхас. Просто қызық, шедеврді қарайын. Итак, 10 елға тіктім хен іштенің. Гунова. Юк, 10 елдан мен декретқа кеттім. 10 елдан һуң сыктым. Үшінші баламы? Юк, икенче баламан. 10 елда безнең үзгәрештәр булды. Шуннан һуң бездә күптәр телекомпаниянан китте бит. Бүтін тормышыбызда Әйе, өзгерістер болды. әйе, 10 ел. Шуны мен 13 елда сыктым да, әдерәк кенә эшләп караным да, бәдәм әле хәзер сыгып китеп, әдерәк кенә дөньяны күрмәгән, кайда китән. Уман минем Башкортстаннан китү теләге булмады. Без Мәскәүдә укыганда кире кайттым бит инде барыбер. Мин ошонда эшләгем, яшәгем килде һәр вакыт. Һәм нисә һәймәлдә алып барусы бүгенге көндә? Нисә кешеләр Өс алып барусы, сиратлап сыгабыз. Өсәүләшеп. эшләве охшай. Охшай? Мин һәр вакыт телевидениега охшам, мин ошо китеп карагандан һуң аңланым Только инде. хат ягам все равно киткем килә. Охшай, но киткем килә. Юк, мин ошо китеп карагандан һуң мин аңланым, миңа телевидениега охшай. Гомумән миңа охшай да башкортлар күп булу. Мин үзем гел Ну, уртара. конечно, да, өйдә татар. Хотя бы іште бақыттады көріп Давай қайтамын. татарны күргән. Халгына Кешеләр Балалар тоже непонятно итеп. Юк, балалар понятно булай. Аталары татар булгас тоже. Татар балалар. Юк, минем балалар башкортстанлылар, билешеләр. Татар балалар не хәлдә? Именно ошо әйтеп әйтәләр миңа, татар үрсетеп аткан икән дип ишеттем. Шулай. Баймактар. Бына қайда Карагыз. бына Кайда қайда һинең кызлар йөрүне. бына қайда біздің Баймақ районында татарлар келіп сыға. Әйткәндәй. Не фаусың қайда? Яңа Ул булыр. үрсеп китергә уйламый ул Баймакка. Шулай итеп Юк. ярар. Хәзер әлеге мәлдә личный үзеңнең блог кымак айрым бәхетләмән тыш хин. Нимә мен шөгыльләнәм? Айрым мәхәтнәмәнән тыш мен шул Яхшы, уңышлы әсәй булуыңдан тышта тоже. Әйтеп Моны куйам. администрациялар эшләй башлаганда, гомумән мин аңланым. Телевидение булган урында телевидение түгел, ә һин кайда бараң, шунда телевидение. Ул мотлак телевидение эсендә эшләргә кирәк түгел дигән аңланым һәм Видеокамера тотып. Юк, Мәгарифтә эшләгән вакытта медиа фестиваль эшләдек Молда недельно, яшьлек яшнәктер. Шуннан һуң шул фестивальдан һуң китте Бөтөрәсәй фестивальдары, шул Бөтөрәсәй фестивальдарында ла мин эксперт буларак та катнашам, жюри буларак та Акча катнашам. түләйдер. Юк, был минем күңелем өчен һәм акча өчен без эшләп һәр грант проектларны. Ямагат эш. Ямагат эш һәм әлеге вакытта медиа форум эшләр, заман дигән башкорт яшьләре өчен. Ул гомумән өлкән класс укучылары өчен. Заманны ишкән бар. Заман медиа форумы. Ну, әйдәгез теге ихтисат. Юк, үзенең шәхси. Yok, эксперт, все. Блогер yok. Ну, мен булдым менеджер-блогер, зур миллионник блогердің, мен гомумән үзем бит менеджер-блогер. Кем ул? Менеджер-блогер, ул Инстаграмды оформлять итәргә ярдәм итә. Блогердың, мен менеджер булдым. Әйтмәйм, ул Украинаны Зарифа Барлова? Украинаны кадакайны, ул 22 елдагы хәлләрдән һуң Рәсәйдәге менеджердан гомумән баш тартты һәм бедеңмен хәзер эшләмәй. Әйткәндәй, без киләһе үзебезнең Yok, bir һорау бар инде. Яра, давай, бер һорау. Теге ихтисат тип әйтәбез инде. Ну, фатир алдыгызмы? Безгә фатирды туйга бүләк иттеләр. Миңа әле бүләк иткәйнеләр. Калай. Был мөгаен Төштә. Был мөгаен безнең күрше милләт тугандарыгыз бүләк иткәндәрендә. Әйе. Ут күршеләре белән. Ярар, шулай. Кардәшләре бүләк итте. Ну, то есть проблемалар юк. Машина йөртәһеңме? Мин машина йөртмәйм, мин эргәһендә генә ултырып йөрәм. Машина. Гомумән Машина китеп бара, күлне эргәндә утырып. ултырып китеп утыра. Гомумән, Өфөлә бүгенге менә шундай
теге динамичный тормышта яшәве охшаймы, өлгөрәһеңме без? Автобуста йөрөйеңме? Автобуста йөрим, әллә нимәләрдә ишеттән шу автобуста йөрһәң, иң кызыгы шу автобуста йөрүдә инде. Бу тормышта миңа. Hala, служба новостей, бәндә шундай нәмә. Юк, анда мин бик кызык хәлләр булганы бар. Бында һөйләргә буламы икән? Бер тапкыр китеп барам, мәсәлән, бер катын һөйләй инде. Телефондан кыскырып һөйләй ул бөтен автобуска. Ярый, яшьтәр бөтен наушник менән йөрәм, берәү дә ишетмәде. Мне уже 40 лет, мне мужика надо, мне секс нужен. И ул ултырды. Беләһегезме? Нефтяной университетта фирма Мирга тиклем ехала. Секс нужен. Шуны һөйләне, беләгезме? Сөйләне, әйләндерде, һөйләне, әйләндерде. Алтырышкайны теге Ул берәй. телефонда һөйләште, или просто гомумән, кешеләрмен. Мне секс нужен! Вазген, ну, Ну шунда, забери женщину. ну шулай һәм күренде, сында бул бөтәһенә наушникта барып бер егеттәр аны ишетмәде. Һин генә така. Меня әлегә һәлак булырны үтәм. Юк, мен әйтәм, у меня дома татарин есть инем. А потом икенче сәфәр китеп утыра. Гүлнарның уй фикере буенча татар егетләре гына кыздарды теге Жомарт. Белем битне башкорт егетләре бит как будто не тәбенде. Ну анын белеп булмай инде. Давайте. Һигә белергә туры килмәй кызгансың. Бетә дискәликтә. Майда булсын белмәгән акылык теге. Башкорт егетләрнең ир егеттәр китеп утыра. Ике ир егет шундай Искәндәр, Евсыгауҙарынан һәпрәгенә егет әйме. Тәҙрәннән карап утыралар да теге иномаркалар китеп утырган кызларны тикшерәләр инде икәүләшеп утырып. Нормально. А вот ты бы я полежал, ты на Volkswagen, ты говоришь, я бы посидел, ты говоришь, я бы и рядом, сначала, я бы с ней посидел, я бы и полежал, я бы и снизу, и сверху, ты. Мы там, ой, бахырдар, күзгә алда, күзгенән карагыз әле. Шуңа мен теге катын менән ошо егеттәр осрашмаган. Автобуста йөрергә кирәк. Юк, ысын мен Гүлнарның һүзләренә кушылам. Мин дә бер машина һарканнан икесе алмас борын тоже, ну, шундай пауза эшкә автобуста йөрергә туры килде. Автобуста китеп барам, бер мәле бер ике егет пиво кулларында, короче, килеп кергәндәр бит инде, короче. Ну, весь тоже воняет, короче. И утырлар, и ике яшь кызыкай китеп бара. Укырганмы, кайдамы, үзенең эшләренә китеп баралар инде. Бар утырлар. Красавица. Как дела? Утырлар теге. А бу кызлар максимально күрәтеп атышалар, типа, но һин безгә кызык түгел. Һин һәм ул университет вакытларында. Мин така. Әйткәндәй, татар ир-егетеме яшәү нисек? Аллага шөкер. Юк, бер нинди Сәксәк кемдеке тип бәхәс караһы. Юк, мына шундай, юк, мына Милли теманы нисек? милли темага бер бәхәс буламы өйдә? Менә минең бер һәйбәт кенә танышым, ул ире татар һәм 4 балаһы бар уларның, ләкин ул нет теге ул миңа постоянно һөйләй, но постоянно түгел инде. Һөйләгәне бар башкорттар турында, кырлы-мырлы ниндәйдер. Минем бер Нәмәләр һөйләй. иптәшем бар, башкортларны ярата, ул башкортларны яратмаһа, ул мине гомердә кәләш итеп алмас ине. Ул башкортларны хөрмәт итә, ул гомумән башкортларны мына кымыз да ярата. Шаярып кына, Шаярып. Алдар шаярып. Биш бар мак, үч мак. Юк, мен бит серьезный, ул шаяртып әйтә, мен кызым да китә, мен бит башкорт. Мен кызым да китәм, ул шуга мине кыздырмай, ул башкортлар турында минең алдымда бер нәмә. Нитмә кыздырып тормай, булай. Ну минең кызым өчен ул теманы кызу инде, уга 16 яшь, ул үзен башкорт дип һанай һәм ул Урал Батырда 1 класска барганда ул Урал Батырды яттан белән шул Камила. Һәм ул бик башкорттар шуя. Чулпа. Камила башкортча нисек ул? Камиля? Камиля. Или Камила? Камил үзеннән бит инде ул Камиля. Короче, молодец, кызың һәйбәт. Можно теге. Мына мен теңгел. Киләһе рубрикага күсергә Татар үсетмәгез бит, можно. Юк, без әлбәттә Әлбәттә бу шаяру гына. Юк, бу әлбәттә сын күңелдән Башкорт татар бер туган дип әйтәбез. Башкорт казак бер туган. Без төрки халыктар, тугандаш халыктар, шуга монда әгәр дә һин теге Puertorricanis men яшәһәң монда нидәр хоралар булыр иде. Африканис мен яшәһәң. Кемдер монда Кейптауга барып, бу буендар мен яшәгән. Яра шулай булай, төрле хәлләр була диләр. Әйткәндә без күсәбез киләһе рубрикага кызыклы факттар.
Беренче факт. Өфө қалаһы Рәсәйдә иң оҙон ҡала. Әйе. Иң оҙон. Оҙон аңлаймы? Әйе, аңланым, әйе. Жоманнан Шакшаға тиклем иң оҙон. Сам протяженный город, әйе. Русса белә. Ул бит Тюбиндан Икенче урта баштан. факт. Өфө ҡалаһында Мәскәүҙән тыш иң бейек Уралсиб бинаһы, иң бейек бина Өфөлә урынлашҡан. Мәскәүҙән тыш. Уралсибтарҙың араһында ғына. Юк, бөтә здание. Юк. Биналар, юк, был икенче факт. Әйтмә әле. Һәм өсөнсө факт. Өфөлә көньяҡ урам, төньяҡ урамға ҡарағанда төньяҡта урынлашҡан. Әйе, был факт бар. Юк, ниндәй факт дөрөҫ? Ошо көньяҡ урам һәм төньяҡ урамдан төньяҡтараҡ урынлашҡан, вот этот факт ысынлап та бар. Ҡайҙан беләм? Беләм, аны ҡайҙандыр беләм. Һин действительно уҡыған. Минең өс высшее образование. Тағы ниндәй бар? Хәҙер уҡып йөрөйөм магистратура, управление персоналом. Бына Юк, скоро. һәм икенсеһе, шул Мәскәү. Әйе, это художник. Шулай итеп, барыбер һин беҙҙе бәхетнамәгә саҡыраһың. Беҙ әйтергә онҡан был Гөлнараға, был уйында нинди генә яуап бирмәһәң дә һин беҙҙең еңеләһең. Шуға күрә беҙ күсәбеҙ киләһе рубрика Блиц һорауҙар. Гөлнара, беҙҙең резиденттар һиңә бирелер һорау. Һорауҙың мәғәнәһе лә булмаҫҡа ла мөмкин. Мәғәнәле лә һорау булырға мөмкин. Но һиңә яуап биргән саҡта мәғәнәһеҙ һорау булһа, ниндер мәғәнәле табып, шул мәғәнә менән яуап бирергә. Наил, һиңә 40 минут ваҡыт бирелгәйне. Білмеймін, допустим, хәзер. Туба или Тюбинск? Тюбинск, конечно. Все, Наил, рахмәт. Гонорарыңды япырады. Наилді киләһе бәхетнамәгә ебәрә айырым. Шундай һорау. Урал Ибатуллинмы, әллә Урал Ғатауллинмы? Ой, шундай ҡатмарлы һорау. Урал Ибатуллин минең әхирәтемдең иптәше. Ого. Урал Ғатауллин? Урал Ғатауллин ул минең коллегам һәм ул иң матур итеп ут Шуға ҡуйыусы. Урал Кәримов. Әлбиттә. Так, минән һорау килгәндә, башҡортмы, татармы? Гөлнара, электирдем бит әйбегенә. Вообще ғәләмәт дигән Баймаҡтар сайтып әйткәндәй. Мен әйтәм, Мында барабанный дроп. а нимә өсөн башҡортмы, татармы? Ғөмүмән. Ғөмүмән, блиц һорау. Башҡортмы, татармы? Әлбиттә башҡорт был осраҡта. Өфөмө, Ҡаҙанмы? Өфө. Афарин. Тәлкәме или нимәке Ҡаҙанмы? Силәтәме? Бәшмәкме, Гөнбәме? Әгүрсәме или ҡыярмы? Ҡыяр. Все, булды рәхмәт, хөрмәтле тамашасылар. Беҙҙең менән булды бәхетнамә передачаның тапшырыуының алып барыусыһы Тюбинск ауылының ғорурлығы, иң матур һылыу ҡыҙҙарының береһе. Темәстәргә айырым ебәрәм, ул беҙҙең яҡын дуҫыбыҙ. Темәстәр, һеҙгә генә әйтәм. Гөлнара Муллаҡаева беҙҙең булды. Алғыштар, рәхмәт.